Ovo je najjače ustaško uporište. Kad padne Vukovar, ustaše nemaju šansi da spasu ni Osijek, ni Vinkovce. Naše snage nema šta da zaustavi. Srbija do Tokija! Reci našim snajperistima neka gađaju ove crvene zgradu, one prozore gore. Taksi, Vukovar, noćas mora pasti, idemo dalje. Na obalama Dunava, gdje rijeka spaja Hrvatsku i Srbiju, smjestio se mali mirni slavonski grad Vukovar. Grad koji je stoljećima živio od polja, vinograda i dunavske luke. U jesen 1991. godine postao je epicentar jednog od najmračnijih poglavlja na prostoru bivše Jugoslavije. Mjesto gdje su svakodnevni život i svakodnevne brige običnih ljudi zamijenjeni strahom, granatama i smrću. Grad koji će, zahvaljujući svojoj hrabrosti i otporu, zauzeti posebno mjesto u historiji, ali i u kolektivnoj memoriji regije. Vukovar je ta ključna tačka koju treba probiti, koju treba osvojiti i onda jednostavno ustašama ništa drugo ne preostaje. Ovo je trebalo davno da bude. Noćas ćemo svi u odbranu naše zemlje. Ja mislim da je to dužnost koju sam nasledio od oca i od dede. A idem za srpstvo i Srbiju. I to ide sa voljom i sa apetitom. Kad gledam televiziju vidim šta se radi i želim da pomognem i vredi žrtvovati za ovu našu Srbiju. Ljeto 1991. godine donijelo je prve znakove sukoba. Jugoslovenska narodna armija, potpomognuta paravojnim jedinicama iz Srbije, krenula je u ofanzivu s ciljem zauzimanja Vukovara, grada od nešto više od 40.000 stanovnika. Grad se našao u opkoljenom položaju, putevi su presječeni, komunikacija sa svijetom gotovo prekinuta, a opsada je postajala sve teža svakim danom. Srbija do Tokija! Sve su žene ostale po kućama, po Beogradu, po Srbiji. Muškarci su otišli u borbu. Pali! S jedne strane stajala je moćna vojna sila, opremljena tenkovima, artiljerijom i avijacijom. S druge strane nekoliko hiljada branitelja i civila, slabo naoružanih, ali odlučnih da brani svoje domove. Svaki dan donio je nove strahove i izazove. Kuće su pretvarane u ruševine, bolnica je bila pod stalnom vatrom, a preživjeli civili i ranjenici tražili su zaklon u podrumima. U podrumima su Srbi, a na prizemlju su ustaše. Prema tome moramo da pazimo, nije klasično, s tim je delikatniji posao, što nije to klasično čišćenje mesta, pa da uletiš i u svaki podrum da bacaš bombu. Jer ako budeš bacio bombu u podrum, pobićeš naše ljude. Granate su padale neprestano, dan i noć. Branitelji su se borili iz podruma improvizovanim oružjem, pokušavajući zaustaviti nadmoćne snage. Svaka ulica postajala je linija fronta, svaki kvart bojište. Opsada je trajala 87 dana, a u tom periodu ispaljeno je više od 1.000.000 projektila. Grad je ostao bez struje, vode i hrane, dok je život u podrumima postajao svakodnevnica. U novembru 1991. godine, nakon gotovo 3 mjeseca herojske odbrane, otpor je slomljen. Jugoslovenska narodna armija i paravojne srpske snage ušle su u razoreni grad. Na hiljade civila i branitelja palo je u ruke neprijatelju. Oni koji su preživjeli suočili su se s jednom od najmračnijih epizoda rata, masovnim zločinima.
Najpoznatiji simbol stradanja postala je Ovčara, gdje je više od 200 ranjenika i civila odvedenih iz Vukovarske bolnice ubijeno i zakopano u masovnu grobnicu. Građani, vi koji niste nedeljama vidjeli sunce, istaknite visoko belu zastavu i to će biti znak da prestanemo sa dejstvima. Mi znamo da vi želite da se predate, ali nam dajte do znanja da li da prekinemo ili da krenemo na sveopšte uništenje. Pad Vukovara nije bio samo vojni poraz, bio je rana koja ni danas nije zacijelila. Grad je razoren do temelja, hiljade ljudi je ubijeno, desetine hiljada protjerano, a mnoge porodice zauvijek su izgubile svoje najmilije. Ipak u tom gradu stradanja i bola rodila se simbolika otpora. Vukovar je pokazao da hrabrost i odlučnost malih mogu na trenutak stati na put velikim, bez obzira na cijenu. Danas, više od 3 decenije kasnije, grad je obnovljen. Ruševine su zamijenjene obnovljenim ulicama i zgradama, ali sjećanja ostaju. Vukovar nije samo mjesto na karti, on je živo sjećanje. Svaki kamen, svaka ulica, svaki pogled podsjeća na heroje i žrtve koje su taj grad oblikovale. Grad heroja, grad žrtava, grad sjećanja. Vukovar ostaje simbol ne samo ratnog stradanja, već i ljudske odlučnosti i hrabrosti pred nepremostivim izazovima.